Abundaba ezitha hayi lo uNkulunkulu esimlandelayo mfowethu uyisimanga. Khumbula ngolunye usuku uShembe ngekhula. Ngingena mfowethu ngina dade wethu. Ngizalwe ngangedwa kwethu. Umama ehlupheka ngikhumbula ngolunye usuku umama engishiye ehlathini engasakwazi ukungikhulisa ngenxa yesimo somnotho owayebhekene naso ngaleso sikhathi engasebenzi. Nasekhaya umkhulu eseshonile sekusele ukhulu umkhokheli wasethokoza eNdwedwe. Beselela abantwana sebebabili nomunye antwami uMahlophe oshadele kwaCele yena eseshadileke lo esesele ekhaya. Ekhaya kungekho umuntu osebenzayo. Isalukwazi kuyisona esikadumuzi. Nomama nje ebamba lapha nalapha kuthotha ukho umsebenzi. Wazothwala ikhalibhothi likaShibushi hambe edayisa nakhona ngadayiseki. Luphela usuku engadlile luphela usuku engazi uzothathana hlanganise nani nami ngiyakhala nomfowethu siyagula. Siyinto zonke sifuna ukudla sifuna ukugqoka. Kodwa ngaloNkulunkulu esikhuluma ngayo unyazi lwezulu oyisimanga. Namhlanje singabantu. Namhlanje sinomndeni ngaloNkulunkulu owuShembe unyazi lwezulu. Ndabezitha kwathi ngolunye usuku umama ehamba lapha ya eDube village ewelele Fingisi. Imizi engakabe eminingi. Wayesethi mayifika phakathi ehlathini uthi wayesengithatha emhlanje wayesengibeka phansi esengishiya. Ethi ufuna ukuthi lengane ngoba akasenawo amandla ayikho into azoyenza akazi ukuthi izodlani. Akazi ukuthi izogqoka nobaba ubushiwe ejele ngoba enebhadi lokuphuma ejele angena ejele aphuma ejele angena ejele kungekho umuntu ozongondla nomfowethu sigula kakhulu. Umama wayesengishiye ehlathini wayesehamba uthe uyophumela eFingisi uthi wezizwi likhuluma owalifanisa nelenyanga yezulu lathi lengane oyishiye ehlathini uzokwenza njani ngomhla kuphela ngoba lengane ngenzeka ingathola umuntu ozoyondla ithole mhlawumbe izigcwele mhlawumbe idlule emhlabeni lelo gazi layo liyobuzwa kubani. Uthi umama wakhala menyembezi wabuya wathi wangifica ngilele ngoba wayeseza ukuthi mangabe edayisa uShibushi ngendlela engikhala ngayo emhlanje akasezwa nabantu mangabe befuna izinto lezi ayidayisayo akasezwa lutho ngenxa lengane esemhlanje ekhala ubuqanduqandu akasakwazi ukubhekana namacustomer. Uthi wabuye ekhala inyembezi wafika ngilele ngizumekile uthi wangithatha wangihlaba emhlanje. Uthi wahamba ekhala inyembezi engazi ukuthi lengane uzoyenza njani ngoba nasekhaya kithi lapha kwaMbambo wengazi ukuthi uzongibeka phi ngoba bonke abantu bakhona babengakholwa futhi ongakholwa kwabo impilo ababeyiphila babephila lempilo ukuthi bayibonele bona ukuthi namhlanje sizolala zidleni kwesisikhathi ukhulu ozala ubaba waye umuntu othanda ukuphuza kakhulu wayephuza nje ijuba usuku lonke uma sibekiwe nje ekhaya nathi egcine sesifunza lona ijuba leli ngenxa yesimo esasikhona phakathi komuzi kaBaba. Wangithatha wayesehamba nami uthi wawelele eFingisi uthi lapha esitolo kwaGolwami wathi mayiqhamuka khona wayeseqhoba eIndia lasele embuza uthi into oyidayisayo uthi wathi ngidayisa uShibushi neDitholi noJeki. Uthi umama wayese India selithi nginike okukodwa uthi wakuthola uthi wayesethola nemali ukuthi akwazi ukubuyela emuva la wayehleli khona lapha eThekwini wayimbambile hostel la iThokoza hostel lo mama nakhona futhi engenandawo afika lale phansi uthi ngelinye ilanga wake waphuma engasakwazi ukuthi ahlale khona ngesimo sezinto ezazikhona nangemthetho eyishaya uthi waphuma wahamba wayolala endle wambatha ikhalibhothi embathela mina nomfowethu. Kodwa mfowethu ngaloShembe uthi umama akalilahlanga ithemba ebika kuShembe inyanga yezulu uthi ngelinye ilanga wayesebizwa udadewabo ngapha eBrishwath waza sisi ke sizama ukudayisa lapha ePoint bedayisa ubuhlalo uthi nakhona kwafika wadayisa uthi ngelinye ilanga engazelele wathola ipermit wayesedayisa wayesekwazi ukuthi asondla sakhula yaqhubeka impilo ndabezitha yangaba yinhle kodwa ngoba umama engasukile kuShembe mfowethu wathi cha ngeke ngisuke kuShembe ngoba yonke into mfowethu efuna le ngidlulise lapha ukuthi noma ubani la ekhona la ilalele khona lo msakazo izilomzansi ukuthi hayi uShembe uNkulunkulu unezindlebe zokuzwa uyashesha ukuphendula mangabe ungakaphumeleli mfowethu isikhathi siyeza ukuthi kuphela isikhathi asazi ukuthi sempumelelo sinini
kungenzeka ungaphumeleli wena uzuphumelela ezingane zakho njengomama mina ongizalayo impilo yakhe yonke uzwangena ukugula ngesinxuku samathambo nangokucabanga engazi ukuthi uzokwenza njani uzothola manje ukuphumula ngoba nami sengikwazi ukuthi kube khona into engiyibekayo etafuleni ngalo shembe semkhonzayo ungasukanga kuyena ushembe ingcwele owakwazi ukuthi abe uNkulunkulu kimi angikhulise angihambise ngize ngifike kule stage engisona mina Ndabezitha ukuganwa kwami yakuthanda ukukhuluma ngakho kakhulu ngoba namhlanje ngiyengitshela abafowethu ngithi mina hayi ukuganwa kuyisipho sikaNkulunkulu kuyisipho sedluzi ngeke ukwazi ukuyibudgetela ngoba ungabudget ubeka imali kodwa uma ngalotshiwe iyachitheka imali mina Ndabezitha ngangena endabeni yomshado ngifunda isikole ngifunda standard 9 hamba ngayokhetha ebhejini bathi abantu lengane ekhetha isafunda ingasebenzi kungekho umuntu osebenza ekhaya Ndabezitha ngangiphuma ekhaya ekseni hambe ngigijime iTheku lonke go sickname ngihambe ngifake iphepha iDaily News ekseni ngo5 ngiphila leyo mpilo khumbula ngelinye ilanga ngaze ngakhala ngingazi ukuthi ngizokwenza njani ngilambile ngiphuma esikoleni ngangakwazi ukwenza nama homework kufanele ngiphume ngihambe ngiyofuna into esolala esidlile ngoba ekhaya wayengekho umuntu oyisebenza sibe nalelo sho njengoba ekhaya kithi ngize ngakhula namhlanje inhlanhla yomsebenzi angina kodwa ngoshembe ngiyaphila izinto ngiyazenza ziyenzeka nomuzi ngiwakhile yonke into iyenzeka ngalo shembe esikhuluma ngayo ukuthi hayi ushembe uNkulunkulu bafowethu unyazi lwezulu lake sahamba sayoguqa kulo sathi baba umuza wakheki yayisisibuka into yasezulwini yayisithi umuza wakheki kanjani kodwa ngesibusisa sasinikwe unyazi namhlanje umuzi umile hayi ngoba sinotho kodwa ngoNkulunkulu okasipha khona nesicelayo ngezibusiso zakho shembo ingcwele akekho omunye uNkulunkulu esimbizayo akekho omunye uNkulunkulu esake sambiza sibiza unyazi lwezulu masithandaza sibiza unyazi masivuka sibiza unyazi yonke into yenzeka ngegama lonyazi Ndabezitha ngalo uNkulunkulu bafowethu esikhuluma ngaye hayi uyisimanga uyesabeka ngoba imisebenzi ayenza empilweni zethu ziyasabeka khuluma nje ngomshado owenzeka kimi ngangena lutho ngifunda isikole ngingazi ukuthi ngizothathani ngihlanganise nani kodwa nje ngacela mina ngo2004 ngasinelwa ngo2007 kwadlula nje iminyaka emithathu kodwa ngathi khona imali ade ngiyibekile kade ngangasebenzi ngingenalutho kodwa ngalo shembe namhlanje uNkulunkulu wangipha abafowethu ngangenawo umfowethu ngangize ngikhala esikoleni ngithi mina nginasho lingakanani ukuthi ngingabi nomuntu engizothi umfowethu kuyena nomuntu engizothi dadewethu kuyena ushembe wayesengibusisa ngikhumbula elinye ilanga sihlezi nomama sibukana sobabili wathi mntanami ngingahamba emhlabeni ngingazi ukuthi mangikushiya ngizokushiya nobani ngoba ngiyabona ukuthi angisekho kahle empilweni namathamba angibambile mangasekwenzeka endlule emhlabeni mntanami angazi uyosala nobani uyokwenza njani mhlawumbe uyohlubuka kushembe kodwa ngiyazi mntana mase ngikushiye usuganiwe ngiyacela nakushembe ukuthi akuphi umuntu ozokuthi noma ngisithela unisalene nobabili hlezi uNkulunkulu anembathe hlezi nihlale kushembe ngoba ushembe uyikho konke kithi ngitshathi Ndabezitha uNkulunkulu wamuza umama ngoba wathi mayisecela kanjalo sesihlezi sobabili nje ekhaya sibukana kuyimina yedwa naye mayiphuma eyophanda ngihlale ngedwa ekhaya ngenze yonke imisebenzi eyenziwayo enziwa abafana enziwa amantombazane ngipheke ngiwashe izitsha ngenze yonke into ngalo uNkulunkulu engikhuluma ngaye Ndabezitha ushembe wayivala lezo inyembezi namhlanje uNkulunkulu wangibusisa ngabantwana abayisihlanu nomakoti ngaphezulu siyabusa nje ekhaya ngalo shembe esikhuluma ngaye ngingenalutho kodwa ngoshembe nginotho ngaphelele umsebenzi ngo2011 ngathi ngenkosini inyazi lezulu ngathi baba ngiphelele umsebenzi ngicela baba ukuthi ngibuyele emsebenzini lathi unyazi ufuna ukubuyela la uxoshwa khona ngeke wena usasebenza uzoyisebenza namhlanje Ndabezitha ngiphila ngokuyisebenza nje akukho kunye ngoNkulunkulu nje lesimkhonzayo nesimbizayo asabele konke kuyenzeka Ndabezitha yabona Ndabezitha mfowethu ushembe uNkulunkulu ngampela kukhona incwadi la kuLuka 7:17 la ikhuluma khona ngoJesu nangoJohane evalelwe etikolongweni ezudumo uJohane lika Jesu eminyango usethambani yobuza kuJesu ukuthi ngabe unguye nalo obezofika noma siyolonda omunye ithi into yasezulwini hayi hambani nimtshele lokho enikubonana lokho enikuzwa ukuthi impumputhe ziyabona izinyonga ziyaphulukiswa nabafile bayavuka hayi
ndabezitha ngofakazi walokho ukuthi abafile onyazini lwezulu bayavuka bayikhulumele bona ngo bangakhulunyelwa omunye umuntu. Sithe silapha ethempeleni njengomshumayeli webandla lamaNazaretha ngase ngimotivate abantu ngimnikele khona ngathi mina bafowethu lemnikele khona uze undlala inhliziyo mayifunakala ngoba yonke ezulwini. Ngathi mina imnikela leli bandla awukho omkhulu awukho omncane noma ngathiwa umunye umnikelo ugagulwa ngegama noma u200 noma u500 asunikele ethempeleni kodwa uma ungenalutho uno10 jabula kanye nabanotho uthi nami ngalo 10 nginawo 500 manginikela u500 ethempeleni. Ngakhuluma lokho kukhona usisongakholwa naye efike ngokuhlupheka ezokhala kushembe lo mntwana wayesuka lebhizani engazi ukuthi uzothathana hlanganise nani la imevile uze ngokuzofunda mayifika akanayo imali yokuthi aqhubeka afunde use-apply NSFAS kodwa inkinga uphumi uzocela kushembe ukuthi kawuphume kweNSFAS ukuze akwazi ukuthola ukuphila la ihlezi khona uhleli kubangani bakhe akasenayo nento yokugcoba akanayo nento azoyidla uthi baba mangiphuma lapha ethempeleni angazi baba ngizophuma ngidlini angazi ngizokwenza njani ngiyacela baba ukuthi ushemba ngikhumbule uphume NSFAS ngoba ngisuke ekhaya kuyahlushekwa kakhulu akekho sebenza bathembele kumina konke. Ngase ngithi ngoshembe mntanami esimkhonza ushembe uNkulunkulu unyazi lwezulu uzokhumbula inkosi ibusiswa isihamba lo mntwana ndabezitha wabuya ngesabathe edlula ngoba ngangitshela abantu ethempeleni ngathi mina yonke iminikelo ebizwe ethempeleni khuleka umuntu kaNkulunkulu noma uthi uno10 kubizwa o100 kubizwa o50 kubizwa o20 hlakaza lo 10 onawo uyibalansisa yonke iminikelo noma ungafaka ishumi kuyo yonke iminikelo noma ungafaka u2 kuyo yonke iminikelo nalo mntwana wayephethe u30 ngalelo langa uthi umshumayeli wokugcina lo 10 enginikela ngawo ngizocela kushembe lo 20 sengizokuthatha umshumayeli ngiwenze njengobushilo ngizohlukanisa kawu4. Ngikhumbula ngelinye ilanga sasikade kuJuni silungiselela umsebenzi waseningizimu ngoba njengoba silapha sikhuluma indaba enkulu yaseningizimu indaba enhle la sithola khona ibusiso hayi sisendaweni enhle la kuthola khona ibusiso bantwana benkosi. Uma silungisa indaba kaKhiye o20 nasethempeleni kunomsebenzi esasuhlongoza kuzolungiswa ithempeli ngoba lalikade likwenye indawo seliyasuka manje seliyobekwa kwenye indawo sizolanda ingelosi wonke umuntu sesicela ukuthi akunikelwe o200 kwasokuba ukhiya ka20 neminye ke imnikele embili engasakhumbula theyani kodwa nje ngikhumbula kakhulu lembili uthi lo mntwana wayesethatha u5 wofaka lapha ko20 la kubizwa khona o20 uthi wahamba waya komunye ubaba okhona ethempeleni ngimkhombile ukuthi akasilekelele emnikelweni wayesekhipha u5 wanikela ko200 wayicakaza yonke lemnikelo njengoba ufaka 5 wayesehambe ekhaya. Uma esekhaya eselele ebusuku ngesabatha adenikela uthi kwafika ubaba mkhulu wakhe wathi mntanami siyabonga ngoba usuze waya kushembe imthandazo yakhe isizwakele lokhiyo unikelile ubuqeqa zonke inkingo onazo kusasa sokunika imali yokufunda uthi le mntwana akazange wayitshela mhlawumbe iphupho uthi kodwa emini ngesonto kade nikela ngesabatha emini ngesonto uthi angena SMS mayibheka iqhamuka esikhungweni semfundo ephakeme uNSFAS usuyangena njengoba unjalo uthi akakholwanga uthi akalalanga lo mntwana wavuka ekseni ngomsombuluko wahamba eThekwini wathi mayifika ebank yaphuma njengoba injalo usebuya ngesabatha ndabezitha usefika no200 uthi umshumayeli ngizobonga kushembe nanku u200 sengizowufaka ngoba ngangifaka u5 sengizowufaka u200 ngoba ayi ushembe uNkulunkulu ndabezitha ushembe mfowethu uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini bonke abantu abasondele onyazini siyabanxusa ukuthi hayi abake babheke nathi basibhekisise lo uNkulunkulu esimlandela uyisimanga ndabezitha uthatha umuntu engelutho athatha umuntu anotho ambeke emnothweni omuhle wasezulwini nasempilweni yakhe aphile kahle ndabezitha njengoba sibancane nje sibangaka sibambelele onyazini sinethemba lokuthi kusasa sizoba ngamadoda sizokwazi ukuthi nezingane zethu ezikhulayo sifundise ngalo shembe nathi sicela ukuthi ushembe akasikhumbule sikwazi ukuthi lezi zingane esikhulisayo zisilalele ndabezitha semthanda ushembe ngoba ushembe uyikho wonke empilweni zabantu abantu nje abasondele kushembe ngoba ushembe unyazi lwezulu uyisimanga khumbula nje ndabezitha njengoba incwadi ishithi konke kuyenzeka kwakwenzeka kuJesu naso onyazini la lukhona lugila isampula ligila imanga luthelu lapha
emlaze wasukuma ishosha wangazi ukuthi kwenze njani nombani wehlezi phansi wasukuma wama ngenyawo wathi hayibo uvela apho uNkulunkulu esimlandelayo wathi uvela ebuhleni ngegama lonyazi hayi mfowethu Ndaba Ezitha uShembe semlandelayo uNkulunkulu Ndaba Ezitha hayi siyabonga bafowethu sibonga umsebenzi omuhle kaNkulunkulu asenzela wona umsa wakhe ngoba njengoba siphila nje emhlabeni ubani nobani unendlela yakhe yokuthandwa sithandwa ngendlela ezahlukahlukene ithi ingoma kaShembe indlela zokuthanda uNkulunkulu indlela zakhe zokuthanda umuntu kaziqedwa zehlukahlukene namhlanje ungayibona ungekho right empilweni kodwa kusasa ithuba lakho liyeza ukuhlala nje phansi bafuthu sibekezele silincenga unyazi ngoba yonke into yokunikela sinikele ngeenhliziyo zethu sinikele ngemizimba yethu sinikele ngakho konke sinakho ngoba lo uNkulunkulu esimkhonzayo uyisimanga akekho umunye uNkulunkulu emhlabeni ngaphandle konyazi lwezulu sambona mfowethu